uzumva abantu benshi ku isi bavuga Dubai bitewe n'uko bahabonye ku mateleviziyo, za murandasi cyangwa se kuba uko bahumvishe ku maradiyo. Buri wese azayivuga mu buryo bwe. Ngiye kugusobanurira umujyi wa Dubai dufite inema Mohammed. Sobanukirwe neza umujyi wa Dubai abenshi bahora baruta kugeramo. Ni kenshi uzumva abantu benshi bavuga Dubai, ufite ikintu cyiza wese ati ntikiregana kivanye Dubai. Umuntu umukire yajya kurangura bati nta nakajya Dubai. Umuntu wese ubayeho neza yatembera ati nta handi ntatembera uretse Dubai. Ariko se mu by'ukuri Dubai ni iki? Ibarizwa he? Iteye ite? Nubwo benshi usanga bavuga Dubai mu kanwa kabo, ariko burya abantu bayisobanukiye usanga ari mbarwa. Hari benshi bazi ko Dubai ari icyambu, abandi bazi ko Dubai ari muri Kenya cyangwa Tanzania, abandi bakavuga ko Dubai ari Burayi, ndetse hari n'abandi bazi ko Dubai ari igihugu. Nyamara ibyo byose si byo. Ubusanzwe Dubai ni umujyi uherereye muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates. Iki gihugu cya United Arab Emirates giherereye mu kigobe cya Paris cya Persian Gulf, gituranye n'ibihugu nka Kuwait, Arabia Saudite, Oman, Qatar, Bahrain ndetse n'inyanja y'Abaperesi. Dubai ni imwe muri leta zirindwi zigize icyo gihugu, zirimo Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah ndetse na Quwain. United Arab Emirates ni igihugu gikize cyane cyane ku mitungo kamere yo gutaka nka petrol na gaz. Uretse kuba gikize kandi ni igihugu kigizwe n'Abarabu benshi cyane, ndetse kikaba gituye mu butayu n'ubwo ku rundi ruhande kinakora ku nyanja y'Abaperesi. Dubai rero nubwo ari leta yo muri icyo gihugu, nayo ubwayo imeze nk'aho yigenga kuko ifite ubuyobozi bwayo bwite, ndetse kikagira n'ibendera ndetse n'ikirangantego cyayo. Dubai bifatwa ko yashizwe n'uwitwa Obaid bin Said ndetse na Maktoum bin Bout Al Maktoum. Kuri ubu Dubai nayo iyoborwa mu buryo bwa cyami nk'uko bimeze muri zindi leta zigize United Arab Emirates. Icyakora nubwo ari umwami uyobora, ubwami bushingiye kuri demokarasi, dore ko afite n'itegeko nshinga. Umwami uyobora Dubai kuri ubu yitwa Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Uyu akaba akomoka mu muryango wa Maktoum, bivugwa ko bashinze Dubai. Biteganyijwe ko uyu mwami navaho aramutse apfuye cyangwa hakabaho izindi mpamvu zatuma adakomeza kuyobora, azasimburwa n'umuhungu we witwa Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ku bunini Dubai ihagaze ku butaka bupima kilometero kare 4114, ndetse kuri ubu ikaba ibarirwa abaturage bangana na miliyoni 3,137,463 nk'uko imibare yasohotse kuwa 8 Ukwakira 2018 bigaragaza. Abaturage ba Dubai babita Dubaite. Mu mwaka wa 2016 imibare yerekanye ko ku mwaka Dubai yinjiza asaga miliyari 108 z'amadolari, ndetse umuturage wa Dubai byibuze nawe yashoboraga kwinjiza ibihumbi 35 by'amadolari ku mwaka. Ese ni gute Dubai yamenyekanye bigeze aha? Ahagana mu mwaka wa 1950 Dubai yari ahantu hasanzwe nk'ahandi hose ku isi, ndetse no kuzamura kugeza mu 1970 nta kintu na kimwe cyari gutuma Dubai imenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Ariko nyamara nyuma y'uko bimaze kugaragara ko Dubai n'uduce tuyikikije dutunze peteroli nyinshi cyane munsi y'ubutaka, ibintu byahise bihinduka, ndetse n'abakora n'abakire benshi ku isi batangira kuyigana no gushora imari ku buryo bukomeye. Ahagana mu mwaka wa 1980 abakire baturutse imihanda yose biyemeje kubaka icyakwitwa nk'umujyi w'isi, ahanini bitewe n'ahantu Dubai iherereye. Amahoro yaharangaga imitungo kamere biri mu byatumye ako gace gafatwa nk'aho kaba icyicaro cy'ubucuruzi bw'isi, dore ko benshi bemeza ko ari hagati aho waba uturutse hose. Byaje kurushaho kuba byiza ubwo ibihugu bikomeye nka Iraq byabagamo intambara, maze benshi mu bakire bagatangira guhungira Dubai no gushorayo imari. Kuri ubu Dubai ibarwa nk'aho ari wo mujyi w'isi, ahanini biturutse kuba ari umujyi wa buri wese utagira umuntu n'umwe uheza. Uru ruganda rukomeye ku isi, yaba iz'imyenda, inkweto, imodoka, telefone ndetse n'ibindi, rufite icyicaro ku buryo ugura ikintu cy'uruganda rwo mu Budage cyangwa mu Bushinwa kimwe nk'uko wakigurira aho urwo ruganda rwubatse. Dubai kandi ifatwa nk'umujyi uhagarariye ingendo ku isi, ahanini bitewe n'umubare w'indege zijyayo
ubudahagarara. Buri kigo gitwara abantu mu kirere usanga kigomba kubanza kubona ibyangombwa byo kujya Dubai mbere y'ahandi hose, kuko baba bazi ko batazabura abakiriya berekezayo kandi igihe cyose. Dubai kandi yatumye wagezaga iki cyegeranyo ni Mufti Neema Mohamed. Tuzasubire mu cyegeranyo cy'ubutaha tuvuye kuri Dubai.